Mbere yo kubabwira ibya ambasaderi wa Israel muri Ethiopia wasohowe mu muhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku cyicaro cya African Union, reka mpere ku ijambo by'umwihariko ryavuzwe n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres ku itariki 7 Mata 2025 ubwo u Rwanda n'isi yose muri rusange bibukaga ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata muri 1994. Reka mpere kuri iri jambo hanyuma nze kuri ku kintu cyabaye muri African Union cyababaje abanya-Israel by'umwihariko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu ikaba yasohoye itangazo ririmo uburakari. Reka mpere kuri Antonio Guterres, mwumva ijambo agace gatoya k'ijambo yavuze ubwo bibukaga jenoside yakorewe abatutsi. Together in sorrow to mourn the victims of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. Hano arimo aravuga ati twahuriye hamwe duteraniye muri iyi sare kugira ngo kubera yuko dufite agahinda kugira ngo twibuke abatutsi bazize jenoside wabakorewe muri Mata muri 1994 mu Rwanda. To stand with their families and with ikindi kandi twifatanya n'imiryango y'ababuze ubuzima bwabo muri iyo jenoside survivors to reflect how now these appalling crimes became possible. Ati ikindi kandi twongere dutekereze dusubize amaso inyuma twibaze ngo ni gute ibintu nk'ibi by'ubugizi bwa nabi, ni gute ubugome bungana gutya bwabashije gushyirwa mu bikorwa abatutsi barenga miliyoni bakaba barahasize ubuzima. And to recommit to do everything in our power to prevent this from ever happening again. Ati nanone mu gihe twibuka, mu gihe duhuriye hamwe twibuka jenoside yakorewe abatutsi, twongere dutekereze nanone turebe mu mbaraga zacu icyo twakora, ibyo dukwiye gukora kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi ntibizigire byongera kubaho ku isi. The 1994 genocide against the Tutsi is a chilling chapter in human history. And it occurred at terrifying speed. In just 100 days, some 1 million children, women and men were killed. Mu mateka y'isi n'ubwa mbere byabayeho ko ubwicanyi bukoranwa umuvuduko nk'uwakoreshejwe muri jenoside yakorewe abatutsi, aho mu minsi 100 gusa abana, abagore, abagabo barenga miliyoni barishwe mu minsi 100 gusa. Overwhelming majority Tutsi, but also Hutu and others who opposed the genocide. Iri jambo wenda mwarisanga kuri YouTube channel ya UN. Hano Antonio Guterres arimo aravuga ati abarenga miliyoni, abatutsi barenga miliyoni barapfuye, ariko nanone turazirikana n'abahutu banze kwemera ko bagerageje kurwanya kuburizamo umugambi wa jenoside ariko bikabananira bikarangira babishe. Mu by'ukuri kuri UN, kuri headquarter bakoze umuhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ndetse no ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika naho habereye uyu muhango ngaruka mwaka, ndetse mubizi neza ko UN yafashe umwanzuro w'uko ku itariki 7 Mata uko umwaka utashye ari itariki isi yose igomba kongera kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ndetse ikazirikana n'ubugome yakoranywe, ari nako isi irushaho guhangana n'ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi, ari nako nanone barwanya amagambo y'urwango n'andi magambo agamije inabi cyangwa gucamo ibice abantu, kubera yuko no mu ijambo hano Antonio Guterres yavuze yongeye gushimangira ko hirya no hino by'umwihariko biciye kuri internet, ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bikorera online hakomeje kumvikana cyangwa se gukwirakwizwa amagambo y'urwango, bityo ko isi igomba kongera gukanura amaso ikareba neza ikitondera izi mvugo zikoreshwa muri iki gihe kugira ngo birinde ikintu cyose gishobora kuzatuma isi yongera kugwa mu kaga nk'aka ngaka kagwiriye abatutsi abarenga miliyoni bakahasiga ubuzima. Ku cyicaro gikuru cya African Union muri Ethiopia habereye umuhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma muri uyu muhango ambasaderi wa Israel muri Ethiopia uyu yitwa Avraham Negis, uyu nguyu yanabaye ambasaderi wa Israel muri Djibouti no mu bindi bihugu bitandukanye. Uyu mwambasaderi yasohowe mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 31 abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu muhango wabereye ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ya Addis Abeba nyine ejo ku itariki 7 Mata 2025, ni muri sare yitiriwe Nelson Mandela niho uyu muhango wabereye. Nkuko Israel Times ibitangaza, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Israel
yatangaje ko ambasaderi Avraham Negis yasohowe nyuma y'ubusabe bw'ibihugu bigize African Union. Ni ukuvuga ngo ibihugu byari byateraniye hamwe byo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe byateranye mbere y'uko hatangizwa cyangwa se haba uyu muhango wo kwibuka no kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma ibi bihugu cyangwa se abanyamuryango ba African Union bavuga ko badashobora kwifatanya n'uyu mwambasaderi cyangwa se ubwo na Israel muri rusange mu muhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma y'ubu busabe ibihugu nyine bitangiye kugaragaza yuko bitumvikana uburyo Israel yicaye muri yo sare, uburyo ari ibintu bidakwiye ko ambasaderi wa Israel agomba kwifatanya nabo. Hanyuma umuyobozi wa komisiyo ya Afurika yunze ubumwe, uyu ni umuyobozi mushya watowe, Mohamed Yusuf, yahise afata icyemezo cyo gusohora ambasaderi Avraham Negis ahaberaga uyu muhango. Kugeza ubu ngubu komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ntigeze itangaza mu buryo bweruye impamvu uyu mudiplomate wa Israel yasohowe mu muhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Gusa abakurikirana hafi bya politike mpuzamahanga, by'umwihariko bakurikiranye cyangwa se bakurikirana ikibazo cya Israel na Gaza, bavuga ko bifitanye isano no kuba Israel ishinzwe gukora jenoside muri Gaza, ndetse ikaba yaramaganywe n'ibihugu byinshi bya Afurika birimo na Afurika y'Epfo, by'umwihariko yagejeje iki gihugu cya Israel mu nkiko. Murabyibuka ko mu ntangiriro z'uyu mwaka, by'umwihariko mu kwa kabiri, African Union nayo yashyigikiye icyemezo cya Afurika y'Epfo cyo kuba yarajyanye mu nkiko Israel yishinja ko iri gukora jenoside muri Gaza, ahamaze gupfa umubare munini w'abanyapalestine. Mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Israel yashyize hanze, yagaragaje ko itanejejwe n'igikorwa cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iri tangazo riragira riti: birababaje cyane kuba mu muhango wo kwibuka abatutsi bazize jenoside mu Rwanda ambasaderi wa Israel i Addis Abeba yari yatumiwemo, hanyuma Yusuf akaba yarahisemo kuzana imyumvire ya politike yo kurwanya Israel. Itangazo rikomeza rigira riti: imyitwarire ntabwo ari yo kwihanganira, kuko mbere na mbere itesha agaciro abishwe muri jenoside, ndetse ikagaragaza ukutavuga rumwe ku mateka y'Abanyarwanda n'Abayahudi. Iri tangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Hanyuma iyi minisiteri igakomeza igira iti: tugiye gufata ingamba zikomeye mu bya diplomasi ku barebwa n'iki cyemezo mu kugaragaza uburyo iki gikorwa twacyakiranye uburemere. Ku ruhande rwa Israel bababajwe cyane, barakajwe no kuba ubahagarariye muri diplomasi muri Ethiopia yasohowe mu muhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Akavuga yuko Yusuf nk'umuyobozi wa komisiyo ya Afurika yunze ubumwe yafashe iki cyemezo agendeye ku marangamutima no ku bibazo bya politike gusa n'urwango ibihugu bimwe na bimwe bifitiye Israel, bityo akaba yafashe umwanzuro wo gusohora ambasaderi wa Israel muri uyu muhango, ibintu bitashimishije abantu bo muri Israel na gatoya. Ari nayo mpamvu bahise basohora itangazo ririmo uburakari n'amagambo agaragaza cyangwa yumvikanisha yuko iki gihugu kitishimiye na gatoya imyanzuro cyafatiwe. Reka aya makuru, iyi nkuru nyisoreze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi neza ko kuva kwa gatandatu i Kinshasa, by'umwihariko muri province ya Kinshasa, ku mugezi wa Njiri habaye imyuzure ikomeye nyuma yuko hari imvura yaguye muri uyu mujyi. Hanyuma ubuzima bw'abaturage barenga 30 barapfuye, benshi barapfuye, abandi barakomereka, abandi bajyanwa kwa muganga. Uyu munsi benshi bacumbikiwe mu mastade kubw'uko igihugu kitabashije kubona gukora ubutabazi bwihuse cyangwa se ngo cyababonera ahantu bacumbika cyangwa se ahantu barara mu gihe inzu zabo zatwawe n'umwuzure. Uyu mugezi wa Njiri rero ukimara kuzura, ingendo ku kibuga cy'indege cya Njiri nazo ntabwo zigeze zoroha. Benshi indege zarabasize, abandi kugira ngo babashe kwambuka bambuka uyu mugezi bagera kuri aeroport, ugasanga bafashe utudege duto twavaga ku kindi kibuga gitoya kiri Kinshasa tubageza ku kibuga cy'indege cya Njiri. Ugasanga
ku itike y'indege umuntu yari afite imuvana Kinshasa imujyana ahandi hiyongereyeho amadolari 200. Wasangaga umuntu asabwa amadolari 200 kugira ngo ave kuri iki kibuga cy'indege gitoya kigwaho indege ntoya, noneho indege ikakugeza ku kibuga cya Njiri. Nyuma yuko ibingibi bibaye, hari ikibazo cy'umwuzure muri Kinshasa ndetse abaturage barenga 30 bakaba barapfuye. Kongo nk'igihugu bafashe umwanzuro, ndetse umuvugizi wa perezida Felix Antoine Tshisekedi yasohoye itangazo rishimangira ibyavuzwe. Ubu ngubu Kongo na Amerika ngo bafashe umwanzuro yuko ibijyanye n'ibiganiro ibiganiro by'umubano hagati y'ibihugu byombi bigomba kuba nta muhuza n'umwe urimo. Ibihugu byombi ubu ngubu bizogomba muzi neza ko mu minsi yashize, by'umwihariko kuva mu kwezi kwa kabiri, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibicishije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'abarobist cyangwa se n'abantu babafashaga muri lobbying kugira ngo bumvishe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bakwiye kwakira deal cyangwa se imikoranire mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Amerika igacukura amabuye muri Kongo, hanyuma nayo ikabafasha ku kibazo cy'umutekano muke cyabarushije imbaraga mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko aho bakeneye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibaho umusada mu bya gisirikare, ibikoresho by'intambara, gutoza ingabo n'ibindi bitandukanye, bityo bakabasha gusubiza inyuma abarwanyi mu mutwe wa M23 bakomeje kugenda bafata ibice bitandukanye by'iki gihugu. Gusa muri iyi minsi hatangiye ibiganiro by'amahoro bigamije gukemura ikibazo. Hanyuma muri iyo deal cyangwa se muri urwo rugendo bari barimo rwo kumvisha Amerika ko igomba gucukura amabuye y'agaciro, murabizi neza ko mu mpera z'icyumweru gishize intumwa yihariye ikaba n'umujyanama mukuru wa Perezida Trump kuri Afurika yitwa Masad Boulos, benshi mwabonye amafoto cyangwa se mwanakurikiye inkuru, nanjye hano inkuru nayo bagejejeho. Masad Boulos yasuye Kongo, yabonanye na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi, baganira ku kwishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano cyangwa se ry'imikoranire y'ibihugu byombi. Aya masezerano cyangwa se ibi bintu bamaze kubyumvikana, Masad Boulos amaze kuva muri Kongo, Leta ya Kinshasa yasohoye itangazo ryumvikanisha yuko bahise bafata umwanzuro wo guhagarika amasezerano ayariyo yose. Amasezerano yose yarasanzwe hari, yari yaramaze gusinywa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bigo, abantu ku giti cyabo, makabine akora amadir cyangwa se abakomisiyoneri bashobora kuba barafashaga iki gihugu kumvisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bagomba kwemera cyangwa se kwakira deal yo gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo, nabo bakafasha umutekano. Aya masezerano rero ubu ngubu yasheshwe, yahise anahagarikwa mu buryo bw'ako kanya, nk'uko bigaragazwa n'itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi wa Perezida Tshisekedi Ani Salama. Mu masezerano yahise aseswa cyangwa yahise ahagarikwa harimo by'umwihariko amasezerano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yarasinyanye n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa Earhart Tuna LLC. Iki kigo cyafashaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umuhuza mu kuba bakumvisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko, ubwo ni nk'abakomisiyoneri, kuba bakumvisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ari ngombwa, ari byiza cyane kujya gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo, hanyuma nabo bakazabafasha mu bijyanye n'umutekano no guhashya ingabo cyangwa abarwanyi ba M23 bamaze imyaka 3 bararushije imbaraga ingabo za FARDC. Ni gutyo bimeze. Reka mbashimire, makuru n'ibiganiro nakagaruka, mwakoze cyane. Ciao.